Si beneng rana apa? Tersinggung ada yang ulian petanji, ulian citeklat, tekron di samping adanya. Belum bongkos, telang rokok. Anak jakti perot. Sing nepuk-nepuk iya di ah? Jakti perot. Bang saja perot. Nggih. Ci ulo-ulo ci perot toh. Nggih. Heeh. Mangkala ngamol adanya. Wah. Wah. Iki sing nyebakku kadang iki. Ken. Pasang yang sing ada yo teklat-teklat. Ayang kecai betul. Yen kene ulu kedang duduk terus kali lihat sing ngepuk ini. Makin sapuniki salah. Sang sayo di tiang ring mana yang kantun kadi baos meduduk-duduk pemargine waktu. Di ring sempah pemargine mangkit mande nyatur puano waktu. Di tiang aliran cokornya wong ngelodang. Parek-parekan duwene sinalin dungil mande wenten angin nang serengau. Jantan sampun kenyang. Polas. Jikudo kelayang senine. Ido dane sarang sami sampun aturina genah melinge. Kan geni antuk. Silo kelongkon ngajiang senine. Bidu. Ampun Pinton. Ampun masuk na Pinton. Ini masuk baru Pinton. Dah. Ci ngajak tugase ke pura. Benar. Nunas Tirto cang Suboman Tirto dong. Ken Tirto. Nih do Tirto. Apa ngacoh bungut cia? Nih apa nih? Yeh. Iya, Cen iya. Benda apa tuh sing yeh? Not air. Oh. Air. Emang betul. Dah cangkir tual, kengken pemunyin ya imade. Cai cangkil ke pura base selungah nunas base.
kalangon taman ide duagung istri. Yen sumbo man base jelabang dini langswane aturang ido gitu. Oh gitu. Jani tangkil ke pura malu nunas base. Langswane. Ah, Weh tangkil. Rasa varian yang rapi yang gagah patus cokor dewa putran sangawaran melinci iri goreng kadi makin raris wetan ring kono tiosan ring punika jangan lusur kono ring kenistaan kono dia ring ketunan ayah pun raman di jalan kono. Subo kapiolas mami nunung tengenang mawas tunyan gelang resih tekan diri di singsananya sakewan dan jelas dia mangda pangkep coba dewa maklange sampudang ususan lunasi cering dayang diri sarang-sarang lagi Sake wonten yuki kalintang lobo mana titiang ratu duagung mana titiang mangda digelis cokor dewa kena beli rawit ipun beli becol sampun luas seluruh kal tambel kalian gelang mangda medagi ngoda cokor mangda gelis kena mangkin mana titiang jaga ngurukang cokor dewa pemargi nyalin kayunya meragelis wayu raris perut ampuro di tiang kayun belajar memargi mong belajar berjalan nggih bagi tiang tan tiang iring sakewala adeng-adeng nggih sembeng bau matangi sampunang jang meneng diambil pon di tiang bau lagi sampean kayak tenang soalnya pengelis kena oh pengelis kena nggih dengan memargi alon-alon makin kantung lemat coklat gue semang-semangan ini kan terus kita pilih gimana bisa sampun sore jaga teh iki sami jaga lagi udah dia pacang ampun nang neglis kena padahal kadang pangkah cokor sampun kena kena cokor dewo Cepat bantu aku.
mak ini manying-anying. Ben kebatak mirip gobone bagus. Tom awen ki melaksana sado ngaplesan. Nang mekenoh ci malu. Yadian ki metakon malu kapeng banyak-banyak. Mirip ban kaden ci gobo bagus seduen bakal ngampil nak liuk seliu-liu no. Takoneng dheweke yen cara jani bojoke yo. Yen super kantor jete makutos nyak lantas nguyang setir to jagegeng wen mana lo sing nyak keto cita pengen hidup cini yen cai kena hang wake luer cara yo manduko cara yo ikatak ngoyong di peten punyo Kang Wang bantas silap-silap kain cahile. Ni mula antas ngecapeng saren ya ni itunyong mula sarua sak padone ni madan luwe cik. Bangko cik. Cara domo corak ketapak tepek. Dan ada gitu. Di dewo kadang masa meton ngajak beli. Kengken odong manis saja kenyam cai nih. Bakal ngorang lagi masa meton ngajak waki gitu.
Marane ngomong mau cai-cai. Don mau cai-cai beli agong gitu naik wae. Nah, sekarang ingat nih. Di bibuane duga sewakin nu perok. Tahan cai wak ngakuin waki nyamuk. Ada naesan pari cedan cai dikena waki. Urip do mau cai-cai ceking kene. Terus mau cai mengingin ngajai jauh. Saja gitu ada nama cai-cai. Mai budal, udang dini. Cai agung karang paron. Sengsan kekena bencai nang apa deh? Yen kene cai ngabosola. Nirdon saja sang nateratu ngawerat cai. Dongale anak lu abesek bencai momirat, bencai marikose sing lek aden cai ini. Aduh nak keto. Kalau jani aduh sing nak misi lok keto. Yang lok keto payu sing lah tunangan no. Keto rasang cai, to sing nak mares sikut di cai. Dia nyenangono melah di cai ini konen karuan yang melah di paukutan wakini nah. Berusaha naik. Berusaha. Udah berusaha. Naik budal. Enggak? Budal. Budal. Udang dini. Budal kita ben sepuh. Lah ati udang dini di abian kapas, main budal. Budal kita ben sepuh. Budal. Woi, kada na apa to? Dicoba kato keto. Woi, barang lanyeng to. Woi. Nah. Wadah, pasti krek. Sing krek udah kakas kekes. Oh yang lalene ke kreknya. Manten yo, beli yo. Yang apa keto? Oh, manten. Celapang, aso. Yo, beli manten cepok. Woi, Manten cepok. aja no nganten ya. Bidal aja nganten senya jane yo aja nganten. Artine sing bobo morobah kenene omahi lah ku. Yo, manten yo. Hah? Nganten. Jani petang. Ya, luang beli. Allah adi petang. Ayo manten yo. Ada jo petang. Ben mani das lemahe lah. Petang jani lah adi. Ampun kayo niki dia ya keto raya. Aji aja nganten yo. Ini lagi ngatur raya. Awang lah adi.
Bahasa kawi nih ke? Hah? Bahasa kawi nih ke? Kenah ya kalau bahasa kawi. Mana biar dia danak merenik merono. Sing dak wanci. Cang sing masih lama. Samareni samaredom. Memen remi aja medam. Kadang yang udiang, amok kelesit. Bri, manten ya, Bri. Manten. Manten, Oh. Jani, yensenya. Mati. Oh, Ayo. Upah caining lumar kebagusan Jani tampadang brengmeng bungut caini ban wakil niat luwer cicing nincap meru itop caine yen pemerasa kapeneng dewek beduduk Kang Wang bacen, Kang Wang tai tetide kancin mula antasne. Do cinula di tumelilengan ning isap saren yen ibu. Ada mirip kali tak nolak karo. Ngelah mirip cikula warga, ini bakal mau hilang kapan ngukut mencine. Pasang nyenak sempete ustine nak cakul dino. Jadi kali nah. Wake sing liu nyatu kapeneng cai. Reh kene pengelaksanaan caine maten cine pangbuka siksa. Ada macan singo beruang apa luere seisin ngalah se. Tomu lo patut mesbes mukang-mukang ukodang caine wake kal megedi kal kalen wake. Kemudian cokore dewe robek. Jo yang lain. Dia yang mana? Sana pelai bang cokor dewa nabi. Anu, oyong malu, bayang ngomong malu deh. Anu, angkian yang ngangsur no. Oyong malu. Disiang tan wenten matur nabi. Aden yange. Aden yange diaratno ke sari. Sampun panggih hidayah. Oyong malu. Boto ya, ada yang ngabok keras. Wih, ngabok keras. Yang lagi tebok. Sayangnya. Saja yang tebok antasa, murah basang yang tanggung jawab. Ijo katen bakato keras. Duh aku mangdo nenten gelis doh pemargi ni deyari jak ngiring tuturi duh aku pang tekasep. Mau ngabok keras yang sang bani? Wenten titiang ring ngungkur cokore dewa. Gitu pamannya mana? Inggih titiang ramen.
jaga terus perintah. Tunena ngalih bunga, tunena ngalih tirta. Jadi iya enak-enak dini tidur. Dunun ya dunun. Ya. Han. Ini mati gerak jalan weh. Gigi gerak jalan biasa nak pulas meteteh menguteh doang. Ya lo. Bangun. Kengken joket weh. Oh, gigi ni made kumpanyo ko. Molomo gigi ni. Tadi Bang, kita pasare. Iya, betul. Bagaimana unduknya ini gigi begini? Dadi banyak wo, dadi. Ngomong naik ngomong. Apa kalau pakai apa? Ye. Weh. Do bato. Nih jelemon. Oh, rencang yo ibecol kijo jadi dua agung istri ring kini mati barengan bitu ring bagi tuang. Bawa dong waseng ketian dan tunena gitu. Ngalih tirta, kepurau. Si benarnya nih. Ketiang boh. Yo jadua jangan ngiring ide dua agung. Ngalih ya. Kelakuan mana bode? Cang orang gigi saya cang uyang matawang cang berat. Beli rawit. Nengen. Aduh, ini dua istri kadang dunian ajak madeng. I madeng ngiring. Main dua istri saya ngadong. Naik hijau beli senawang. I made hilang maro. I madeng ngiring ide dua agung istri. Ne tako ne ilo ide dua agung istri. Ide cang senawang. Yeah.